Libeto lami ngwenyama ngibongosi ngwakadvuba sibongo ngisuka emphakathi waseKhabonina enkundleni yasePhondo babe wami ngubabe shifu somthe umotha indvuna ngubheka indlela Dlamini silosikhulu Nkosi yami nami ngithi awu ungakadvuba ngisuke ePhondo angifane ngikhutelwandle ngenkulumo lesithole esibayeni ngwenyama nami ngike ngibe khona nje impela ngangalovi ngwenyama ngithi angikhutelwandle nami bengitibuta ukuthi hey kulamanyeva langaka imbobo emhlabeni awuphendula ithini kodwa ke cha sabonga bona nami ukuthi ingwenyama vele inebuhlangani thide ngete wayithini nasekuphendula cha ingwenyama bengisuka la kusebenza kwami ngwenyama ngikhona ka transport ngikutizamela ngwenyama kodwa ke lo 5 years lo phelile wona kunene bengilapha eMinistry of Justice ngishayelela indvuna yakhona wena kunene wonke lo 5 years cha ngwenyama ngwenyama bese bangiphazamisa nokunene cha ngibona lithuba nje ngwenyama ukuthi nami cha solo ngatalwa angizange ngicabanga ukuthi ngiyoke ngibonane nebuso lengwenyama ngithole lithuba leli njengaleli wena kunene sive sasePhondo sangithuma nene ukuthi nakuyawendeka ngingiloluthungo lwengwenyama ngibona nebuso lengwenyama ngibosicelela wena kunene ukuthi awu babe sebayasilahla kulolu suku lekutalwa lwengwenyama ngoba phela bogogo bakhala ukuthi wena kunene lapha emankayane groundini bebathengithengisa wena kunene lapha bakhona kuphila bathi ke hawu Nkosi yami lungale lihloniphekile ufanele ushikishele etandle ngwenyameni ukuthi hawu besibeke ematafuleni ethu lapha ngelisuku lekutalwa lengwenyama siyibonela la dutani ingwenyama asathi ngibalo wasicoshela ingwenyama la emankayane ngelisuku lekutalwa sengithi nami awu ngete kayishiya ngwenyama lokunye Nkosi yami ngwenyama labasi bayakucela basePhondo ngilomgwaqo na kunene losuka bacela ngabe ngibabongele na umgwaqo wasesitunisa ngoba wenga khona la kubokhana esikolweni uye ngale ngwenyama lo yenhlangano babonga kakhulu nakunene ukuthi lo mgwaqo ubonakala sokuphela njengalokuphela wena kunene phindze futhi usuka la iboard esitunisa so uyakhona nje ukuthi umepressive uyakhona lapha la border then soyabamba kuye enhlangano bathi ngwenyama afane ngibacelele basePhondo inkundla yokuthi lo mgwaqo losuka la loya kumusi lo gravel loya le kumusi lophelela kumalutha eborder bayacela ngonyama ukuthi Nkosi yami hey nalingana ibhasi ayahambi baba bede kwekuhamba abasati nokuthi awu bangathini basikodwa ke imilunga lapho kufanele ngicelele Nkosini nangibonana nengwenyama hlangalo emhlabathi ngiloko labaside ngikucele baphindze kwekugcina ngci bathi wena kunene ngibacelele hawu ingwenyama nami ngangikhona kodwa eParliament nayivulwa ngihamba nendvuna ikhuluma ngama-factory shells bathi ke ngicele i-factory shell nakhona ngala ePhondo side lutho nokunene ema-factory shells isolo kude bathi awu cha ngibashikishele etandla kuloko wena kunene mina ngilunga leParliament lasePhondo ngiyethembisa wena kunene ukuthi ngidawustikisha emthethweni walelive ngekwethembeka ngisebenze na ukukhandla nami ngithi inkwe kanye nayo le nduna nkulu lesinethe wena ingwenyama nami ngidawusebenzisa lo nkwe wena kunene bayethe wena waphakathi